tabuk hayungo kubuni ha kotor be bakshano thansa ngai science buskango ungjak ha kotoni nai muthangni beremo bo ha kotoni science technology belanya kotor yakumutongo 11 me salmari ha kotoni bagai nangkukmani sal ha kotoni science ni a salo ha kotoni puila nuclear technology kaplai ungo sangrong sala 11 me salmari wo ha kotoni national technology sal palaiajak a salo New Delhi ni pragati maidan Sangrong Pandano nograi engai manjakai kha montri bokhorok Narendra Modi aro koknargna thangai montri bokhorok saka 11 me salmari ha kotoro belanya nangkukmani sal o salo bokhorano ha kotoni puila nuclear test kaham engkhari manuhoni saka montri bokhorok botebu saka tabuk ha kotoro scientific technology ni beremo kwbangma project ni bagai 5800 crores rangni gosimrika ha kotoni hapang a project roni bisingo tongo National Hadron Beam Therapy Facility, Women and Children Cancer Hospital Building, Homi Baba Cancer Hospital and Research Center, Radiological Research Center hai kwbangma project ni bagai gosimrika ha kotor hapang montri bokhorok saka science technology ni bisingtei ha kotoni hamsamung manai henai bio report bokhorok